ko 1982 o jibina district wiyeteɗo Labbe Ɗeppere jeeya ɗum e nder sous préfecture Garambe jeeya ɗum e nder préfecture Labbe gila Labbe ka saare heɓi ka maɓɓe ko 17 kilo woɗɗa hay seeɗa eɓe ɓaadi tarawal route national iwengal ngal Labbe yaha pita hara Conakry. Allah waɗi o jibinama ɗon ko Alaji Madi Diallo woni baabe makko. ɓeeɗo noon Allah subahanahu wa taala simo sendude piiji ɗin o heɓanayɗi law. ɓeeɗo yiɗugol diina e yanganagol diina ɓe waɗa ɗum law. Allah subahanahu wa taala on okkude ɓe o geɗalje ɗo yani weltingol ɓe kaɓe woni ɗon fewno ɗo ko ɓe andirano hitande ɓe senoto Makka ɗum ko addi agence uji fuɗɗede moƴƴinede ɓe sewno si ɓe yeehi toon hakke makko toon waɗata ɓe sooda toon piiji ɓe addata ko ɓe yeeyita ɓe mari place ka saare Labbe ɓe adda ɗon Oustaz Cherif ɓe ƴettamo ka maɓɓe to ñande o ɓe arda o wonata ko maɓɓe ɗon o wallitoɓe o naati l'école primaire gila law ko franco arabe Allah on nawri hakkille makko ɗen e mum école primaire no Konkola wonande anduɓe Labbe o jangi ɗon o gayni o yeehi ko wiyete Cindel o waɗi ɗon collége ko ɓayre o gayni collége o Allah on waɗi feere yo aru Conakry o naata lycée Matam o lycée franco arabe on Matam hakko Petit Moscou. Allah waɗi o jangi ɗon o waɗi bac on tuma haari ko bac ji ɗiɗi woodi bac 1 e bac 2 si ɗum ɗon kadi gasi concours waɗe fi naatugol université o heɓi bac ji ɗin ɗiɗi noon telema 2005 o waɗi concours o ronki heɓude ka concours hakke makko o hoolino hoore makko hooli niveau makko on ɗum walanakimo awa on saa'i ɗon baabe makko en yani tension hande kadi o tantali hande kadi waɗgol concours fi naatugol université o fuɗɗi occupade baabe makko hari arabuɓe ɓe Misra no ari ɗo ɓe udditi ka jangete fi formation professionnel fi eltugol jannoɓe arabe fi jannoɓe arabe wono eni Allah waɗi o winda e ɓen jangoɓe toon ɓayre o ari ɗon e nder duuɓi tati o jangi o heɓi diplôme ko wiyete ko BTS ani ko brevet technique ɓeynete supérieur kono kanko brevet makko on ko étude supérieur fi enseignement o heɓi on diplôme ɗon kono ɗo o hewtude on diplôme ɗon hari o fuɗɗinoke fi dawa ko ni o fuɗɗike jannude o fuɗɗike waajade o fuɗɗike julnude o waɗi ɗi golle ɗin fof o hawtindiri ɗum ɗo fof gila ka wonno jangude ɗon amma min Cheikh Oumar wonɗo yewtude ɗon ko honde tuma mi anndimo ko 2001 association ɗo noon inne AAMG association des élèves et des étudiants des musulmans de Guinée eɓe waɗayno ɗo hitande be hitande kam fi formation ɓeynamo Kanafi yani ko camp national de formation islamique ndiyam ɓe haldi ɓe fotti yo waɗe Labbe ɓayre ɓe haldi ɓe fotti yo waɗe Labbe on to mbiɗa gollude ko agence musulmane d'Afrique ɓe diisodiri toon joni yomi waɗanɓe conférence fi terme central wonano ɗo yewte ɗon nden hitande e on conférence mi yeehi Labbe ko ɗon mi fuɗɗi yidde Oustaz Cherif himo immi dari paykum wakkili fi wallitagol fi ɗo piiji ɗin ɗumannude fi daɗɗuɗiji fi ñameteji fi sonorisation fi piiji ɗin fof
kanko e suka meɗen gono ɗon ene Mamadou Saliou Bousra ko ɗon min fuɗɗiɓe yiide. Allah waɗi o arti Konakiri. O arti Konakiri o fuɗɗi ka lycée gaynugol makko heɓgol bac on e fewnodiri fi resugol ko resi gaɗaljo bappa makko no inne Ummu Hani on ka tawi no janngude franco arabe Allah walli o kanko kadi o continue franco arabe on noon ha o murtoyi Allah newnanimo o formation ko Maroc ɓen initino ɗo fi formugol imamuɓen sonnaɓe mo tawano e premier groupe yahnoɓe ɓen waɗana formation duuɓi 3 o arti hara mo ƴeewa e suddiɓe jogiiɓe fenno qualification fi jannugol e ɗuman ɗo e hoore ɗon kadi général on ɗon kadi o naati école de santé ko ɗonno e ndelande o de hitaande feƴƴina ɗo kadi o heɓi diplôme makko on telemma ka école de santé kañum sonnajo makko arana on o jommi kadi sonnajo ɗimmo no inne Umul Fadli mo mari geɗal ɓe jeego sonaaɓe fayi ko worɓe ɗiɗo e sonnaaɓe ɓiɓɓe rewɓe nayo telemma ka ɓeygure ko ɗum ɗo amma telemma fii ka activité ji makko gila ka wonno paykum o yiidi e ɓe wiyeteɓe jamiyatu Nasr al Islami o gila laaɓe toon o hanndi kadi o naati e nder association o ɗumanni ɓayri kadi AMG ari ɗon kadi o naati hanndi kadi activité ji makko ɗin fof ko fii no sukaaɓe janngira fii no sukaaɓe heɓira formation fii no sukaaɓe wakkilora fii diina Allah ka si woɓɓe no waɗde campagne fii goɗɗum goo kanko hari mo waɗde campagne fii ɗum ɗo e ndeer labbe on fof ko mawɓe sukaaɓe fii yoɓe yewtu fii diina fii yoɓe faamu diina fii piiji boyi o waɗi labbe toon honno wiyete lan ɓayro ari Konakiri ga kadi haa jooni o hokkiti eɗin jamɓeyaji ɗon ɗiɗi jamiyatu Nasr Islami e jamiyatu Talamis wa Talabul Muslimin AMG e Nasr Islami hannde kadi tawi o heɓi nokkure yaajunde ɓurnde laɓe Konakiri ɗum ɗon waɗi haa o anndiniri e yimɓe wonɓe waɗde dawa ɓen fof makko baaɓe ɓen fof o anndiniri e maɓɓe o anndiniri e association ji ɗin o anndiniri e wonɓe yanganaade diina kam ɓen fof e nder leydi ndin ɗo kanko tawi hakkille makko no jaɓi wonnema sukaaɓe ɓen koɓe aruɓe takko karamokoɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe jannga e juuɗe maɓɓe ɓe ne'o e juuɗe maɓɓe ɓe golla e ley koyɗe maɓɓe hade kanko hakkille makko no jaɓi ɗum ɗo moƴƴa ko ɗum waɗi a tawa e karamokoɓen ɗo fof alaa mo woni janano e mum mo ɓadi karamokoɓe fof mo ɓadiɓe fof mo bema karamokoɓe hano mo naftorde on karamokojo ɗon mbele ko waawi naftorde ko e juuɗe maɓɓe kono hari o alaa dogande fii hoore makko kanko tun fiino naftora e juuɗe karamokoɓe sago makko koye jama luttuɓe ɓe kadi naftora karamokoɓe mi jonna misal ɓayro ɓe gayni heeɗintinde juulde maɓɓe nen solo primo ɗo mawɓe makko mbaɓen ɗo inni hey ko wawata wadde haa nde juulide men ɗo jalba ko gandal ngal jooni noon minen komin fayɓe on accay wallidiren haa karamokoɓe janduɓe ɓen ara ga ɓe ara ɗo ɓe janna ɗo ɓe waajoyo ɗo mawɓe newni mawɓe ka juulirde ɓe newni o yiide sukaaɓe ɗimmoɓe makko ɓen o holli ɓe ɓen kadi jaɓi wona jooni fuɗɗuɗen ka juulide amen ɗo Allah waɗi ɓeni jooni ɓe noddan fii yo mi waɗa ɗon dars ɓayde ɓe yewtilan min mi newni ɓe noddi Oustaz Hafiz Sow ɓen noon kadi yaaro waɗa ɗon dars ɓen noon kadi newni ɓayru minen ɗon ɗiɗo heɓike ɗon on tuma kanko e ɗimmoɓe goo ɓe haldi ɓe fotti jooni e Alaji Boubacar Ndiare en kañum hikkoranɓe ka juulirde ka Alaji Dawda Ley to ɓen noon kadi waɗa ɗon darsu ɓe haldi ɓe fotti kadi awawi docteur Mamadou Wuuri yo seeno e nde juulirde Nasri Islami Dima Doulali toon waɗa ɗon darsu kamɓe sukaaɓen ɗon on zone ɗon ɓe coordonné ɓe faamodiri hakkude maɓɓe
tawi min miɗo jonnude suwar min hayati sahaba e dimanche jeɗen Oustaz Hafiz o janna sifatu salati nabi sallallah alih w sallam e talataje ɗen on tuma haldoya fotta joni e jumaje ɗen cheikh Boubacar Ndiare waɗo darsu e albayanu fi arkani l'islam e juulede ko Allahji Dawuda leytoɗe après e aseweje ɗen docteur Wuri o kañum waɗatoɗe mana ɗum ɗo fof Allah waɗi o tawa e mum yani mimmini fi mum woɓɓe goo heɓi ɗuma on wakkili Allah waɗi ɗum no laati ɗin ɗon darsuji hari no jokkodiri ha feeɗo ka o corona ari ɗo te taƴaali ɗum ɗon feƴƴi o wi enen ɗo on tun ka quartier ɗo ko heɓeten darsuji ɓe karamokoɓe ɗo kon yonata hakken hutore ndi réseau sociaux ji fino ɗi darsuji karamokoɓe hewtira ka yaasi miɗo maniti o engagé no yehi o suuɗoy caméra Dubai o soodi caméra Dubai o addi ka juulirde ɗon fi filmugol darsuji ɗin fiyo darsuji ɗin yeho Allah waɗi o yiidi ɓe atti gollidiɗo ɓen ko ɓe ka laawol kisal ɓen noon kadi ɓe honno delam ɓe tambiti muraad no moƴƴa ɓe waɗi hannde kadi ɗum ɗon fuɗɗa ka ɗum ɗon fuɗɗano kadi ha joni no jokki e nder ɗum ɓayri mo jinnude mo yaade leyɗe ɗen fof mo humpodirde musidɓe men wonɓe ka yaasi surtout wonɓe telen Amérique e Europe ha o famori buyi e maɓɓe joni fii si programme ji heɓiki ga honno weddara yoɓe naɓu kamɓe ɓe sakitayɓe e nder ɗum min eni joni oustaz min faala piiji ɗiɗi wallita ɗon men fiiɗi ɓeygureji hakkude ɓe worɓe e rewɓe ɓen hakkude sonnaɓe ɓen e joom galle ɓen ka galleji feeno ɗo andeji no woodi min faala yewtano men fi muɗum min ella ala ar kanko tiɗo suuɓi wonni o waɗanno men bayana ñande goo ndeeɓi nasrul islami sagon ko on bayana fillitoto ɗon ɗo inumi bayana e waɗugol formation wona gotum yo joni ko formation wonɗe wadde formation wona darsu goto waɗete ko darsuji buyi waɗete woni ustad dammugal ngal no oɗiten ɗon ɓen ɗum no faalira ɗon ina waga si joni fi alhayatu zawjiya ma assaadatu zawjiya ɗum ɗon e waɗa e darsuji ɓe yahata tati Allah waɗi o ari mbeɗa enregistré ɗin ɗon fof min gayni woni joni ustad darana en fi needi faɓɓe no mappin ɗum kadi min haalde min fotti Allah waɗi ñande ara noon ɗum innomi mi ala yewtude honno ne irte ma ko honno ko honɗum taw fi honɗum nden faala ye yewtu fi needi ndi mi yewti on ɗon min gayni dimanche feƴƴuɗo o ala feƴƴuɗo o mi yewti fi needi ndi min fuɗɗi enen komin fuɗɗi kon min inni tigi tigi on haray kala makkoɓe adinoɓe no inni mo heeɓi ɓiɗɗo yo sendu needi ndin pecce tati feccere ɓe duuɓi jeeɗɗi arani ɗin ko yo fijude e makko duuɓi jeeɗiɗi hikkuɗi ɗon ɗin o neyamo duuɓi jeeɗiɗi sakkitori ɗin o wondiya e makko jaatigi makko oɗa mo jaatigi mana laibhu sab'an wa addibhu sab'an wa sahibu sab'an laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal min yewdi fii ɗum noon min gayni fii sappo jeeɗiɗi arani ɗin min haaldi min fotti dimanche arowo faɗɗi janngo min continue fii jeeɗiɗo ɗimmon e jeeɗiɗo tataɓon haɗa ko honno mi faala wiwde komi yewti ɗo kon fii Oustaz Cherif wona fii hollugol goɗɗum ko geɓɓal no Allah no waɗana goɗɗo o addanama ngol fuunde wotere woɓɓe Allah addanaɓe seeɗa oɗo ko wawi waɗde kam e nder ɗi duuɓi ɗi o heeɓi ɗo woɓɓe wata wadde ɗum e nder duuɓi 50 duuɓi 60 All participants are on hold. All participants are off hold. Allah hawtindinani mo ɗum ɗo fuu o wawi hawtinde Allah on ukkorimo ko wela heɓude e nder programme ji ɗi gogol heɓugol gandal haɗa ko payko haɗa no fini
no anndi ko honɗum hana waɗeede heɓana hoore mum dépensi tawa landotaako yo yoɓane transport ma yo waɗane ɗum ɗo ma yo waɗane ɗum ɗo ko Allah on arsiki mo ɗum ɗo tawi ɗum wela hawtutude nokku gootu wonande yimɓe ɓe woɓɓe Allah okka e gandal buyi kono hara moyen ɗuuɗa woɓɓe Allah okkaɓe moyen buyi kono hara gandal ngal ɗuuɗa woɓɓe Allah okkora ɓe gandal seeɗa moyen seeɗa kono hara wakkilagol waɗa golle ɗen hara ɗum ɗum kadi no manque ɗo on Allah hawtinirani mo ɗiɗo tati wakkilare ne e gandal ngal e jawdi ndi ɗiɗo wela tawtinirde Allah on hawtinirani mo ɗiɗo tati o waawi gollitirde ɗi haa ko en fof yiwɗen ɗo wonɗen seeɗe wondema ɗum ɗo on tigi tigi on ene ko haa ɗo ɗaɓɓete ko Allah subahanahu waɗata kon ko Allah subahana taala waɗata kon en fof e yii bartane makko o e yiino o wattinira noon e yiino o wattinira noon gooto fof yiiɗo ɗum ɗo ko toroto kayen kadi Allah yo heɓ sifa ɗum ɗo ko sifa ɗum ɗo ɓayde fof maaye mo ɓe ko toroto ko Allah heɓa sifa ɗum ɗo jooni lamɓe ma yiiɗo almamiɓe ma yiiɗo joni jawdiɓe ma yiiɗo yimɓe anndaɓe buy ma yiiɗo kono hay goto e yi aali sifa o jama ɗo ɗum ɗo ko wiyeten hari himo mari gundohum e juuɗe Allah subhanahu wa taala ko Allah on tun andi ko gundoho noon si Allah on yaltirani mo ɗi piiji ɗo si tawino omona gundo ko Allah Allah waɗantanomo ɗum ɗo joni noon haray ko wiyeten sukaɓe yoɓe immo ɓe daro ɓe jokka Oustaz Cherif ko honɗum ɓe jokkatamo yoɓe jaɓu ɓadade karamokoɓen ɓe waɗa hoore maɓɓe taalibaɓe karamokoɓen ɓe wona e ley koyɗe maɓɓe geɓe ɗen ko senda ɗum ko woni takko karamokoɓen ɗo kon fannali mo teddungal fannali mo teddungal ɓeydan mo teddungal haɗa ko eneten sukaɓeɓen yoɓe ɓaɗo karamokoɓen inchallah Allah fannataɓe teddungal kadi yoɓe gollitir pehe karamokoɓe mawɓe ɓen haray ñeeñal e hikma no woodi kono noon haray neɓere fiinen no woodi e ronkere nde sukaɓen mbawdi ndin e wakkilare nden no woodi on hara ñeeñal ngal no manki joni noon ko ɗiɗo ɗiɗi hawtinirde ñeeñal mawɓe ɓen e wakkilare sukaɓe ɓen ko ɗiɗo wawata e naɓude piiji ɗi si wakkilare sukaɓe ɓen e hawjere maɓɓe nden tun hikkike yeeso no gasa koɓe rondi kon hibboya siko mawɓe ɓen kadi tun kamɓe tun gasa ka fokkita to mi ronka hewtude sabu angal ono yawugo ngo haɗa ko torotoɗen sukaɓe ɓen koɓe ɓeydo wakkilade ɓe wona takko mawɓe ɓen ɓe jaɓa kafidede ko wona gollede ko oɗo joni mo naɓidude e ɓeeɗo mo naɓidude e ɓeeɗo mo naɓidude e ɓeeɗo fi o gollidi e ɓeeɗo ɗum haɗalimo o gollida e ɓeeɗo ɗum waɗalimo ha o haɓida e ɓeeɗa koye neɗɗo on wonata wona e jama o sa yi kaari wondi e ɓeeɗa tun o haɓi e ɓeya koye makko woni koye makko woni na ɗum o haɓidata e goto si goɗɗo wawi gollude e jamɓiyaji tati nayyi hiɓe naɓidude hay goto yiyanali mo ella télé sengo mum on haɗa koye makko woni haɗa ko ɗum torotoɗen sukaɓe kamɓe kadi ɓe wakkilo ɓe suusa ɓe wawa wondude e jama on hara ɓe foltaki ɓayde wona fi o darso ɗo wonno darso men o haray mi daroto ɗo e télé ma fi ɗo e honno wendelan fi yomi yewtu seeɗa hande ko onwan goto mi yewtata fi darsu meɗen tigui tiguijo on fi siratu nabawi on sallallah alih wa sallam haray ko ɗo wonɗen darade fi Oustaz Cherif torotoɗen Allah subhanahu wa taala yo Allah on yaafomo yarlo Allah yo Allah on lontinan en sifa makko buy yo Allah on heññu sohla on e ɓeygure makko ne Allah renamo zurriya makko on waɗa barke e maɓɓe e Allah hokkorɓe ko ne'aɓe
ɓuri ko o ne'aynoɓe ko allah subhanahu wa ta'ala hino yurmeɓe ɓuri ko yurmeteno ɓe kon kanko yo allah yurminɓe allah subhanahu wa ta'ala o reneɓe ɓuri ko o renenoɓe ko yo allah renuɓe allah subhanahu wa ta'ala ɓanta fi maɓɓe ɓuri ko ɓantano fi maɓɓe yo allah ɓantu fi maɓɓe kamɓe allah naaduma aljanna ene kadi allah hokka battere moƴƴo yaafon so ƴettite aray fi ɗon ɗo mi fuɗɗade darso on haara be mi jarna ɓe musidɓe men ko laawol kisal miɗo maaniti gila o darsu suwara men hayate sahaba fuɗɗa hari hiɓe tambiti darsuji wonaɗi waɗede kono akkiri ɗo ɗum fof hiɓe tambiti hannde kadi activité ji waɗaɗi honno ndelan ɗo ɗin fof hiɓe tambiti ɗum ɗon no yaltini battane mum moƴƴa seede mum wattingol oustaz Cherif ngol min ɓiɓɓe am ɓen fof wonɓe ɓen ka extérieur ɓe siigo ɗum on ha direct haalande ha goɗɗo maɓɓe wiilan honno goɗɗo wi oustaz ƴette paɗe ɗen hoto paɗe mon ɗe o innumi miɗa anndi fi majje o wolani no wayni miɗo nande gonɗo yewtude kon o wi ɗon anndi ka hombo jogii paɗe mon ɗe hayɓe siiwude ɓe fof jiwa am wonɗo Bamako no inne Bilqis oustaz Cherif janni mo ñande peere makko on ko kamɓe wanno bayana sukama Abdoulaye ñande peere makko kamɓe wanno bayana jiwano e ta Génévi e Mariam ñande peere makko kadi ko kamɓe wanno bayana aray ɓe teddinilan hittini fi an ha mi waɗa sifade ɗum o telema hakkude amen o mi ala sifade fota way o taa ɗum woni programme om no miɗa anndi tum ko aɗa yiɗɗo e diina yiɗɗo yimɓe diina yiɗɗi kanamo koɓe diina ɓen aray ndirgue allah yalama yafno yo allah ko hikki ɗon joni arten e darsu meɗen o darsu on ka siratu rasuli sallllahu alih w sallam wi'uɗen o sirat nulaɗo sallallah alih w sallam ko fi honɗum hiɗen jantomo hiɗen yewta fi makko ko oɗo sira yeɓɓitatuɗa anda ka rewano ha ka diina dari heɓa an kadi ƴetta ɗon ko yonnora fino darna diina ka si a jangi qur'ana on a jangi hadise on a watti ɗon sira on a famay honno ka diina sinkira a famay honno ka diina teetira ha janɗi ka diina honno yarnira ha woni leggal sattugal ha dimɗe maggal heeɓi hanki haɗi koye woɓɓe yango ɓe tampa ɓe ware ɓe soñje fi diina kan an hannde koye aru teddineɗa yeɗeɗa waɗaneɗa geɓal fi diina kan anni no sirti oɗo hanki hari ko ƴiiƴam makko ɗan e wonki makko ɗin wona ƴettede an hannde ko teddungal an hannde ko teddungal wonaɗa waɗanede koye annduga ɗum ɗo iwri ko honno ɗum ɗo jogoɗa nulaɗo ɓayru ɓe nulama ɓe arno tawi tigi tigi on koye ɓe darto ko fewndi kon e leydi keɓɓe woni ɗon laamu dundanankima marɓe bewɓe jama murtuɓe wona ɓeeɗa wona ɓeeɗa wona ɓeeɗa tawi nulaɗo sallallah alih w sallam ɓe ara fewta ɓe ɗo lamɓe ɓen ko lamɓe dundarankeɓe hunjuɓe yurmede aɗa marɓe ɓen no bewi jama luttuɓe ko yimɓe murtuɓe kono ɓayde ko allah nuli ɓe allah tabintini ɓernde maɓɓe ɗen ɓe amali ɓe hulali ɓe ɗeñƴaki ɓe wakkili soñdia naati darso men so feƴƴuno ɗon duuɓi tati nulaɗo no ñeññinde waɗa gondo fewta jama o andu ɓayɗi duuɓi tati feƴƴi allah inni ɓe heewi hollude jama o huulo e kene wolugol e kene on o addani ɓe soñdia ko piggal ko hare ko ittugol wonkiji ko nande sifani on tuma ɓayde hewti ɗon tenɗi ɗen ɗi ɗino mo ɓe no ndaarude laawol ɓureeciyankoɓe heefeɓe ɓe no ndaarude laawol ko honno ɗum ɗo mulirde nulaaɗo no ndaarude laawol
laawol honno ɗum ɗo tabitirta mo ɓe maɓɓe no fewti fewtande fewtande no laaɗon ko honno ɗum ɗo wurirta fewtande ɓeyɗaɗon ko honno ɗum ɗo waɗirte itte sonja waɗi en aray ka hitande jowa ɓiire ɓaawo nulgol nulaaɗon sallallah alih w sallam mana hitande ɗimmere nden ɓaawo feññingol daawa tawi jama on so jigue jama on tampi allah subahanahu wa taala jippini suratul kahfi ari e nulaaɗo sallallah alih w sallam suratul kahf no jogii qissaji ɗo en yewte ko yowndiri e o darsu ɗo kom tum qissa ashabul kahf innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wa rabbatna ala qulubihim qamu fa qalu rabbuna rabbu samawati lan ilaha ɗo ɓe yewti ɓe ndaari ɓe tawi ka ɓe fewni ɗo on ala marsude ɓe haalde ɓe fotti fa'u ila kahfi yansurukum rabbukum bi rahmatihi wa hayyi lakum min amrikum nifa mana ɗo on ɓe sortoɗen qur'ana no yewtude wonde yimɓe si faɗinanama ha ɓe ndaari ɓe tawi wonan ko ɓe gaynata yoɓe diru wata innu e honno wiyeten a darto ɗo ɓurɗo ma sa e yiɗi fof ɗiɗɗon isse ɗon ari nulaaɗo jannga sahabaɓen on qissa ɗo qissa hikkuɗo ɗon on qissa ɓe annabi Moussa e kene kono wona o kene ɗo woni tigi tigi on battane on no woodi hara wona ko kene on wona ko yiiɗaka kene ɗo kom wonoyde battane on janngo annabi Moussa haade kanko ko kene on o suti amma kadi oɗan holludema ondema ɓaawo o ko kene mo yiɗa ɗo goɗɗum no ɓaawo yimɓe julɓe naatuɓe kadi yinaɓe yoɓe anndu wondema nde sattere ɗo nde e woodede goɗɗum ngon wawi aroyde ɓaawo mayre hara koko moƴƴi ɓe faami ɗum issa go aroy fi zulkarnain o yeehi magriba shams o yeehi matli a shams o yeehi dow eli nano e ñaamo hollugol wondema ndi leydi ɗo hunde e juuɗe allah subahana wa taala ko kanko jeyndi o halfinanimo o faalawo awa ɓe julɓe soñjiɓe hannde ɗo yoɓe anndu wondema soñja o wona luttowo allah no wawi halfinede ɓe leydi makko ni ɓayɗo suura ɗo jippike nulaaɗo sallallah alih w sallam ndaarani sahabaɓe makko ɓen maslaha joni ɓe ɗuuɗa ko e nder saare ɓe woni kamɓe koɓe seeɗaɓe koɓe capanɗe si ɓeni ɓe dartoto ɓeɗo ɓe re'ay ɓe nulaaɗo sorti sahabaɓe goo ɓen ɗo yo yaltu nulaaɗo no makirani ɓe noon wondema leydi kaariri lamɗono toon nunɗo ɗo goɗɗo toñatake ka makko ndaare so yahi kutubu siira on fof no fottani wondema ko dogugol soñja on kono sa ndaari a tawa wona dogugol soñja on tum goɗɗum ngo no ɓalti mum en arta joni yimɓe moko baɓe 12 e sonnaɓe 4 no jeeya e maɓɓe Ousmane ibn Affan radiallahu anhum e Ruqayya bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e seeni ha ɗum koye lewru raajibi haw halda fotta ko gunɗo ko wonɓe suuɗade wona yo goɗɗo anndu kono weydo e bimmi kaari yi'aka kaari kadi yi'aka a goɗɗum waɗi ɓeɗo fof yi'aka est ce que ɓe suuɗaki ɓe fuɗɗi tefude andugol fi maɓɓe tawi ɓe ƴettino baton ɓe yeehi allode ɓe lumbi ɓe hewtoyi ɓe hewti leydi Habasha ɓe woni laawol ɓe werna daaji saboto suumaye
nula sallallahu alaihi wasallam moɓidiri yimɓe makka ɓen juhiɓe kaaba masjidul haram ari ɓe jangi ɗon suratu najm ayɗo ɓe jangi ɗon suratu najm awa jama on buyi muga on andi nokkeli goo si goɗɗo no yewtude haala welka andata nde kellanɗamo andata nde kellanɗamo kamɓe kadi ɓayde nulaɗo jangi suratu najm ha o sujji buy maɓɓe sujji sabu hakko haala kam weeli kom wona wonde maɓe ɓe gomɗini konko ɓe sujji ɗon rimeere yarti ko yomi woliro noon rimeere yarti ɗum yehi ha hewtoyi habasa wondema awa hooreɓe makka ɓen silmi tawi hooreɓe makka ɓen silma sina ɗiɗo hamsa e omar ibnul khattab hamsa ibn abdul muttalib e omar ibnul khattab tawi ko ɓeɗo ɗiɓe silmi luttuɓe ɓe fof silmani kono jama on hewtiɓe to wondema awade awa yimɓe makka mokko baɓe makka ɓe silmi ɓe fokkiti ɓe arti ɓe juldaɗo hewtugol maɓɓe juldandu ɓe tawi jaka wona gonga ko nani e ko ɗum innete rimere ka pular ko nani a nani ko waɗi ara waɗali joni noon ɓe ari ɓe tawi jaka anno ɓe silmali woɓɓe maɓɓe yiltori ngal hooti habasa woɓɓe maɓɓe ari ɗaɓɓi ka fatto fiyo hewtude ka saare ka jeeya ɗon tigi ɓe fatti e jeeya kono neɓaali tawi hannde kadi beeɓe yalta on tuma noon neɓoy seeɗa tawi ɓe ɗuuɗi nula sallallah alih sallam newnani groupe jano e yaw ko yahata capanɗe jeetato e ko fawi ɓen ɗon on fof yalti ɓe yehi alhabasa ɓayde ɓe yehi habasa on tuma noon tawi makka ɓe borrama ko honno waɗi ɓe borrama ɓe tañƴini wawayi waɗoyde goɗɗum ka yaasi ara dartoɓe ka nder ka saare ga ɓen ɗum yeehi ka yaasi andi koyo gañoma o wona e nder kaso wona yo fonto o yalta ka yaasi o heɓoya doole ma o heɓoya hakkille o ara o dartoma ma o yetto ko wonɗamo wadde ko waɗumo ka nder tata ɗon hara o yaltata ɗon joni noon ko ɗum ɗo yimɓe Quraysh ɓen firdi nulaɗo wawi yaltinde ɓeɗo fof ɓe yaaha ɓe hewtoya onno e nder e leydi jananiri nde annduɗa konngol ɓeya marsata to konngol ɓen ɗon marsata e hoore ndi leydi jananiri mino nanen wondema ko wiya kon ka defte sira ko hissingol ɓeɗo fiwata ɓe ware fiwata ɓe lorde kono wimi goɗɗum gono toon mi ma'ana ko inneten kon joni si ballon no fijeede a ƴettata joueur ɓe ɓen fof naɓɓaka terrain nde wotere a ƴetta joueur ɓe goo kelɗuɓe inna mana nulaɗo Allah on holli wawi ko ɗum waɗi so yi wono Ousmane ibn Affan radiallahu anhu no jeeya e ɓen yahuɓe on hari goɗɗo mematamo hewtatamo ko jeeyaɗo e yimɓe banu Umayya kamɓe Abou Soufiane en kamɓe woni goro goto mo kamɓe nulaɗo hiɓe kaffi mama sorojo jano on ko bani Hashim e bani Abdou Manaf joni noon bani Abdou Manaf ko ɓe woni banu Umayya ko ɓen noon iwi banu Hashim kamɓe kadi ko ɓeeɗa iwi nulaɗo koye ɓeeɗa iwi joni noon tawi ɓen ɗon on goɗɗo hewtata Seydina Ousmane goɗɗo yennatamo goɗɗo mematamo kono no anda oɗo ko hojo wawowo lontade si tawi goɗɗo go ala siko ɓeye Jafar ibn Abi Talib
on kadi no jeeyano e maɓɓe no jeeyano e maɓɓe yimɓe kelɗuɓe ko ɓuri ɗumannade ko ndaaron ono Bilal wonanoɗo leftede goo o tawanoka yahuɓe ɓen habata Sohaybu ɓuranoɗo leftede goo o tawa yahnoɓen habata Ammar e bemmum e yumma mum ɓe tawanoka yahuɓe Khabbab ɓeɗɗo fof ko ɓuranoɓe leftede tampineɓe ɓeɗɗo fof yahano habata ɗum mana ko ya faamu wondema nulaaɗo hari no mari ko innete kon jooni ko innete kon stratégie yoni ko ɗon portuɓe no wolide haala kan yani yiɓugol ka woɗɗi ƴettugol programme fii ko woɗɗi jooni minen nanngodiri e ɓeeɗo makka ɗo tumi surtout woɓɓe ɓen ɗo woni ka sera to haa min annda ko honɗo woni yaltoyde siko minen waawi ɓe arta ɓe tawta men siko kamɓe waawi men kamɓe ɓe ara ɓe lonto men ɓe waɗa komin waɗanno ko ɗo e ɓen ɗo woni toon haa nulaaɗo iwi makka ɓe seeni madina ɓe woni toon hitaande haa ɓe heɓi duuɓi jeeɗiɗi e hitaande jeeɗiɗi ɓiire ɓe yagayni artude ko on tuma Jafar ibn Abi Talib min arti haa nulaaɗo maaki la adri bi ayyihuma afrah bi qudumi Jafar aw bi fati Khaybar ma wal aks bi fati Khaybar aw bi qudumi Jafar mana hari nulaaɗo no ƴetti ɓen hannde kadi tawi ɗo jooni l'islam on hula hannde kadi nden ñande ɗon iwi noon habasa ɓe arti gila gaswatul khandak nulaaɗo maaki al ana nahzuhum wala yahzunana hannde kadi en hula kaɓe ari yani e hoore men hannde kadi jooni ko enen yahantal on tuma noon ɓe arti ɗum ko holli wondema nulaaɗo sallallah alih w sallam allah no holli ɓe laawol ngol ɓe rewnata fiyo ɓe on ko fameten ɗo wondema si aade woni hoorel mo mari ɓaawoɓe yo o ndaaru maslaha maɓɓe on woto o ndaaru ko lorrata ɓe tum ɓayri ko goonga hay siko goonga kono si tawi lorraɓe yo ndaaru no ɗuytirana ɓe lorra kan nulaaɗo ndaari ɗo lorran no woodi ɗuytani ɓe lorra kan hoore jon ko ndaaru ɗum jama on kadi wonaa yo ɓe innu kala ko hoorejo on waɗi ɓe ɓe faama ko fii honɗum fii honɗum fii honɗum fii honɗum koɓe jaɓan hoorejo ko wi'i kon fii yo ɓe anndu wondema haray no woodi ko o soti kanko ko ɓe sotaake piijo go kadi no woodi ɗi wolataake on saa'i ɗon ko tuma feƴƴi si ɗi wowle mana hoorejo on ko ndaara sulhu jama makko on oto yimɓe makko ɓen e halakuya jama on kadi koɓe jaɓan hoore maɓɓe ɓen si yamiriɓe goɗɗum hayso ɓe faamali ko fi honɗum yamira hayso haqqille maɓɓe ɗe jaɓa on saa'i ɗon ko fi honɗum ɗum ɗo yamira kono ɓe jaɓana ɓen hooreɓe maɓɓe fi jaɓana hooreɓe maɓɓe fi ɗum joni defte sira ɗen no yewti fi konnguɗi yewtanoɗi ka pale alhabasa ka lanɗon ka najasiyon ɗum ɗon no haana andintinere waɗi miɗo ɓanndi deftere nden ɗo mi jannga nde ko windano kon Quraysh no haɓɓitiiɓe foolataake ɓeeɗo sortigi yehi kono kamɓe Quraysh ɓe taƴaaki ɓinni o lanɗo habasa mbiɗe mari yimɓe meɗen ga heeferɓe Quraysh ɗo welduɓe e makko yo ɓen ɗon yahu yiida e makko tortomo ɓeeɗo artira goɗɗo no inne Amru ibnu Las wano inne Abdullah ibnu Abi Rabia ɓen no ɗiɗo no silmuno kono adiɓe silmude hari onno e ndelan ko wiyete kon ƴoyde e faamu e waawgol piiji Amru ibnu Las no hooloraka ɓe immini ɓeeɗo ɗiɗo yaho yiido e lamɗo habasa e innamo honɗum ɓe inna ko fay koye amen bewi e saare toon bonni suuɗi ari kama men faala e wattaɓe e sooke amen men natta ɓe haa ɓe hewta ka mawɓe maɓɓe ɓe mawɓe maɓɓe ɓe neɗɓe ko ɗum ɗo ɗum haqqille ɗo wonno ɗumana nayo ɓe accuɓe toon kono si ɓe ari kadi ko ɓe ɓe heɓana ɓe ella
fi najasi on jaɓ on ella ɗon ara o joniteɓe ɓe on ɓe ari ɓe rewri mbatulaɓe ɓen ɓe neldimo kanko ɓe neldi mbatula on fof mbatulaɓe ɓen ɓayru mooɓama ko honno wi ɗum enen ko ɓeyde ko yimɓe meɗen ko jaatigiɓe meɗen seeɗi ari haa ɗo ɓe enen mbi ɗum ɗo joni waɗanen ɓe ko ɓe wii kon mbatula on fof wii ɗum kono lanɗo ko lanɗo onni ɓeeɗo woli ko ɓe woli kon kono mi heɗitoto ɓeya kadi ɓen ɗon kadi woola ko ɓe wolata kon simi waɗa goɗɗum ko on to nodditiɓe ɓeyɗo nodditiɓe kanko najasi o wi ma hada ddinu alladi faraktum fihi qawmakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala dini ahadi min hadi lbilad andi ko landawol sattugol ko honɗum e diina heɓuɗon onon tawa wona diina an kan tawtoton wona diina mawɓe mum ɓen tawtoton ko honɗum onon arɗon ɗo tawtuto on accitiɓe to on tawtalla a faami suwaal o on tuma ɓeyni abou jafar ibne abi talib o jaafo onni ko heega en lanɗo minen hari komin yimɓe jahiliyankoɓe ayyuha almalik kunna qawman ahla jahiliya na'budu al-asnama wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahisha wa naqta'u al-arham wa nusi'u al-jiwar wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا وحرمنا حرم علينا دون عبادة من عبادة وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك porte parole julɓe ɓen ko ɗum ɗo jaabi mi wata firude fof juute ɗo o yewtulan on yewtureji ardodirɗi tawa a wata samtude o inni ko ni min wonirno hari komin yimɓe jahiliyankoɓe minen waɗa kala ko jahiliya waɗata ko ni min wonirno allah o immini amin neɗɗo jeeyaɗo e amin momin andi dambe mum e nunɗal mum e peewal mum eno wayi noon fof minen andi o noddima yomin ar mi rewa allah gooto allah gooto min tetto kala komin rewano e sanamuji minen e babiraɓe amen o inni min yomin woolu goonga o yamiri min woolugol goonga e hunnugol ahadi e jonnutugol kalifu e jokkere enɗam e moƴƴingol kawtal
e accugol kala ko harmi e kala ko sut o yamiri men yo min juulu yo min ittu zakka yo min hooru min gomɗinimo min gomɗini min jaɓe min jokkimo ko yamiri men ɗon min rewi Allah gooto min sirkanali mum min harmini ko harminana men kon min dagini ko min daginana kon on tuma noon ɓayde min waɗi ɗum ɗo musidɓe amen ɓen noon yani e amen ɓe tooñi men ɓe yani e amen ɓe letti men ɓe soññi men fiyoɓe yaltin men ka diina amen min acca rewgol Allah min yildito e rewgol sanam min jokka kala piiji bonɗi komin jokkuno ɓayre ɓe waɗi ɗum ɓe soñjimen ɓe tampinimen ɓe faaɗinanimen ɓe haɗimen hay rewgol Allah min sorti e nder hakkude maɓɓe toon min dogi min yalti min ari ka leydi ma ɗo an lamɗo on min suɓima an e nder lamɓe luttuɓe ɓe fof lamɓe harino misra lamɓe harino hono wiyete landa yaman lamɓe harino bahrein lamɓe harino iraq lamɓe harino nokkel ɗo to kono ɓeɗo fof min yahaali ka maɓɓe min suɓima an min ari ka ma min rerɗi wongol takkoma e ley laamateri ma ndin hara men to ñaaka ko ɗum addimi olandimo enen joni ko on laaɗo mon addani on ko hiɗa mari ko addanalan ko jannganalan ko o addi kon o janngani mo fuɗɗode suratul kahf andi fi qissatu mariam ha isa ibnu mariam no nder muɗum annasarankoɓe haqiqa ɓen no andi ɗum no woniri Allah longinimo yo janngam ɓe ɗum ɗon o janngani ɓe ɗum ɗon tawi hannde kadi gonga am ɓurata ɗo battini maɓɓe haallanɗo wulli woni hannde kadi joni koote yanma iwe yalde ka paale ɗo yawta galleji mum footo ɓe amali ɓe Quraysh imminiɗo Amr ibn al-As Abdullah ibn Abi Rabi'a ɓe amna hoyandena Amr ibn al-As inni janngo yiyani fena e hoore maɓɓe fenade nden fenade ɗo waɗa haallanɗo o yaltinaɓe janngo oya inni heewi koye ko musidɓe men joni haysa waddinirali ɓe accen ɗum joni men wayno o nanataki mi ɗi makka ɓe ari ha ɗo o yeeyi o tawi lanɗo wayni lanɗo on accemi haalandam goɗɗo wayni honno wayni nani goɗɗo honno ɓe woni wiide Isa no mariam tan gonɗimo wiide woko maccuɗo Allah ani noon annasarankoɓe yimɓe innde ko ɓiɗɗo Allah on ko maccuɗo Allah ko woni wiide ɓe nodditoye ɓeya ɓe nodditiɓe ɓayre ɓe ari ɓe diisodiri ɓenni en ala wolude sina ko qur'ana wi en kon ɓeyde ɓe janggi ko qur'ana wi kon tigi wondema ko tigi tigi on ko ruhullahi taala ɓayre ɗum no gasi on tuma Najasi inni heewi ay ko woli ɗo ko alquran ɗo e ko windi kon ka linjila tigi tigire nden hakkunde majji yona ɓer ɗum ɗo mana ko hunde wotere ƴetti lekku ngo ni feƴƴakum ɗo hakkunde majji ko hunde wotere oyni Amr ibn al-As ko tumi joni tama ɓe a yadatama onon ndaare kala ko ɓe addanolan e neldare joni tan ɓe hoppiɗen onon sahaba ɓen ɗo yahe ka laamateri an ɗo woni ha ka faala idhabu fa antum suyum yani aminun non sabbakum wurrim yani mo yenni on o ñaawede coggu ko yenni on gon o wooli on konngol mettugol o nangguede fi mum o ñaawide battu ɗum ko ɗum waɗi simi sifi fi o qissa ɗo tun e o darsu ɗo ko fiyen hikma ɗum ƴettitire fiiji men min fewno ɗo
sa'i wo sa'i fewnodira e o alhaali mo nulaaɗo sallallah alih sallam fewnodirno e yimɓe makka ɓe kono hare no ɓurdi en kadi sa'iji ɗi feeɗa ɗo ko sa'i ka neɗɗo fuu dari diina ga musidɓe hiɓɓiɓe ko contre diina ga hoddaɓe ko contre diina ga yimɓe woɓɓiɓe ko jananiri ko contre diina ga joni noon ɓeeɗo fof contre diina ga mana fewno ɗo enen wona yen innu e darato haɓiɗe ɓeeɗo fof nde wotere haɓiɗe fof nde wotere ɓeeɗo ɗum fof ɓe yiɗa dina awa haɓen ɓe fof nde wotere wata gasude en suɓɓiniray ɓurɗo jasude lorra on on ɗon acce moɗon fewten ɓurɗo marde lorra on fewten on ɗon haɗa toujours hiɗe mari goɗɗo wonɗo takko men en ko hiwa en oten yejjude ɗum ɗon nulaaɗo ko nulaaɗo allah on addani ɓe wahyi ko honno wedelano ko hollaɓe laawol kaɓe rewata ɗon tawti allah okkonnoɓe haqqille e faamu kon ko ɗum wayi piipiiji ɗe fof ɓe edi ɓe rewi ɗon innaali yo yimɓe ɓe woni yimɓe hula reeduɓe wota ɓe darto hay gooto mo wota ɓe salo kala ko wiya yoɓe niwnu kala ko halda wona ne wollitima goonga on ko goonga ko en darano goonga on koye muñño sattendeji heɓotoɗe ɗin kono wona en dartoɗo aduna allah on fof nde wotere wona en dartoɗo aduna allah on fof nde wotere kono noon koyen wakkilo innatake joni ɓayre ayɓe ɓe ɗuuɗi koyen jebbilo yen yonnino koni allah hoddiri ala ko wawɗen wona ɗum wonno yewtati ɓeeɗo ɓe waɗu goɗɗum ɓe muññi goɗɗum immagol ka mu'um suuɗo jemma yalta yaha leydi ndi annda amara golle ala hay fus ɓeygude ma nde nde accime hakkude ayɓe e ko honno ɓe waɗata ɓeygude ma nde mbawa ma wonki wakkiliji wadde ɗum ɗon ki wonki wonki bollude wona wonki yondiniki inno joni hay simo waɗali hunde ala ko komi wawi ko ni allah hoddiri haɗay e daroto ɗo fayda en heeɓi mintaji 55 en daroto ɗo so tawi no woodi ko homdirte homɓe yewtere nden haɗay e daroto ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi aray karam ko on jarama fotti min weltoto yewtereji moon gonno ɗi rewiri ɗo e laawol ɓurgol laɓɓede e laawi ɗin ko saahaji ɗownodirɗe makko no dode haray ɗum jonita Oustaz Abdoulaye almantoɗe yewtere nden ɓe tokkano en ka darde ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam haray e weltanike ceernoɓe meɗen ɓen en ala ɗo hunde ko ɓeyditen ɗo saabu noon ko ceernoɓe meɗen woodi ko waɗi ɗo yewtere nden en mbaɗa ɗo taaliga hay hunde. Q&A session has started. jarnaɓe du'anoɓe inchallahu taala e batte oɗo findinande tawde ɓe atti findinande en ɗo fii ɓeeɗo musidɓe meɗen karmakoɓe meɗen tedduɓe oustaz Mouhamadou Cherif Diallo haray ɗe gandintina jama on fof waɗugol étoile 61 ɗum woni star 6 fii kala faalaɗo landagol e inchallahu taala fii ko yowodiri e programme ji meɗen ɗin ɗo inchallah haray yo allah wolon ɗon yoɓu ceernoɓe meɗen ɓen wonna ɓen ɗo ko misan maɓɓe hasanati yawmala yawma faw maalo wala banon illa manatallah be qalbin salim haray ɓe weltanama fota jama on fof kadi no weltana hene jarna nam adi mi uditande musidɓe attiɓe ɓen natude ɗo haray miɗo faala landagol ɗon oustaz en inchallahu taala haray wono oustaz Cherif ɓe yewtiɗo ɗen piiji bus fi maɓɓe haray no woodi wonɓe landade ga kadi si tawi wono oustaz Cherif hari hiɓe hunji alqur'ana sifa ɗin noneji hara ma so tawi ɓe marno projet ji wono wallitagol yimɓe fi hunjagol alqur'ana e sifa ɗin ɗon haray kono ɗo woni ko woɓɓe goo kadi landiɗo inchallah. ɓen komi humpiti ko ɓe hunjaki alqur'ana kono honno heɓe hunji buy e mum andi ko hafiz e muktir muktir yani ko hunji ɗo buy hara kadi koɓe jangoɓe gandal tajwid on ɓe sellini ɗum ɗon ko ɗum ɗon mi andi kono Allah subahanahu wa taala on waɗi ɓe heɓe yanganade alqur'ana on gueɗaljo maɓɓe e miñirawo maɓɓe haade no jangude ka oustaz Saman ɓe ɗiɗo noon ɓe gayni tentini miñirawo maɓɓe on hikka ko on ɗon naafini ɓe
honno ɓe ndelan ka suumaye ka galle mbaɗa haade juulidaaji ɗin no udda Oustaz Salman wi'iiɗan e tenen o noddunoɓe ɓe yewti fiino kumpay kon howtida ka duɗɗal wata o yejjudo alqurana ko o honji kon ɓe yewti ɗum ɗon honno ɓe ndelan e tenen Allah waɗi ɓe feƴƴini e talata ɓe fii duɗe aade ɗen wonaki takko maɓɓe ɗon fof hare ɓe yahayno ɓe waajoyo ka duɗe toon ɓe yewta ɓe miɗo wonni ɗo e Oustaz Ahmadou Ba solo primo jeeɓe markaz Abdoulaye ibn Mas'oud wonnoɓe solo primo takko maɓɓe ɗon tawti duɗal Nurul Qur'an takko maɓɓe ɗon kadi solo primo tawti duɗal an falla naaɓe wonnoɓe solo primo ɗon tawti duɗe buy wonnoɗe sengole maɓɓe ma dow maɓɓe nder koolo ma on ɗon haɗa toujours ɓe yahata ɓe duɗɓe fof ɓe yewta sukaɓe ɓe waajoɓe ɓe leɗɗinaɓe fijangol alqur'ana on ɓe hari ɓe encadre kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fino ɓe jangira alqur'ana on ko ɗum ɗon mi hompiti telenno ngol sen gasiere on jarama Oustaz haray miɗo udditana ɓeɗo musidɓe meɗen inchallah ɓe natirɓe ɗo pottaldude Islam Belgique. Assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On nandiran? Naam, miɗen nandi on haray Oustaz en heɗiti on inchallah. Aywa awa haray mi salmini on fof mi landi kestana o ala e moon ko Mahadi Ɓuriya Diallo wondirde Bruxelles ɗo woni inde hannde mi wonanimi welo welo molnago wawde tawdede moɗon e darson min weltike moƴƴa ɓaawa yewtugol meɗen ɗo fi o ceerno yo tedduɗo woni Oustaz Cherif rahimahullah hannde no yurmi hannde ronki haray min o mi profité ɗo to woni mi yamira yarlagol dendagal jama jokkuɓe ɓen fi dina kan e jama meɗen on e nder leydi ndin yarlagol finde fatinde o giɗo Allah e sagata daraniɗo ka dina sifa nde darande ɓe dari ɗo yo Allah fewno e yaafoɓe haɗa mi yamiri ɓe ɓinen fof yarlagol haray tigi tigi on ɓaynami fewno ko ɗum ɗo tumi faranno profité ɗo mi yarlina kala jama on fof maɓɓe hina o ma o e nder dente ɗin fof e nder jamaji ɗin fof finde fatinde ɓeɗo yiɓe Allah haray o yaftana on jarama albarka mum ewa onon kadi on jarama Cheikh Madi ɓuuri yarede gandina Cheikh Oumar Bari haray ɓeɗo kadi ko musidɓe meɗen hikkoramɓe en Belgique hikkoramɓe en sengo ko jamiya meɗen tedduɗo wonɗon ɗon ne haray kamɓe hikkotodi hella ko sengo da'wa haray ɓeɗen toraniɓe duwa inchallahu taala nam ɓeɗo musidɓe meɗen nam nam haray ɓe musidɓe meɗen kadi natirɓe ɗo numéro lannitorɗo ɗo ɗen 52 34 assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi salmini Oustaz en ɗo mi salmini on fof haray min ko Amadou Kindi woni komi wiyete haray ko France woni komi jooɗi nam haray ko weltanagol Oustazi ɓe ɓen ɗo toro kadi Allah yo Allah on yoɓuɓe joddi moƴƴiri par rapport e golle ko waɗani en kon ka kikiɗe ɗo donc haray torike kadi e musidɓe men fulɓe musidɓe men julɓe ɓen fof torike ɓe yarlagol fatunde Oustaz Cherif haray nanite to Oustaz Cherif haray baaɓe maɓɓe kadi ko wakkilinoɓe moƴƴa haray ɓe baaɓe maɓɓe kadi feƴƴinino haray ko ka wiyete laɓe ɗeppere woni ko ɓe woni ka maɓɓe donc haray ko ɓangingol tun nden toɓɓere ɗon kadi e duwano kadi feƴƴimɓe ɓe garan torike Allah Allah hinno ɓe yaafo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. On jarama inchallah haray Oustaz e waɗino toɓɓere nden on kadi on jarama ɓe yettugol ngol haray yo Allah ko baraji ɗin nam haray hiɗen uɗitana ɓe musidɓe meɗen ɗo kadi makiteɓe ɗo Cheikh Ahmad Ramadan. Assalamu aleykum. Waaleykum assalam wa rahmatullah. nam haray Oustaz en heɗiti on ɗon. Oustaz assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah yo nalaɗo eɗen jeytira Allah eyo min landal angal ko haray ko yewondiri e fi o hunjagol Qur'an ɓen nana ɓen si on tigi hunjiki haray yejjiki haray no mari probléme ka Allah e joni noon so tawi goɗɗo tawi fayde souvent kanko ko hunji wo fayde ɗum ala tawtodirde haray no moƴƴanimo joni ɓe haray dina kan no yaaji o ndaara méthode goo o continue ɗum ɗon o terto ɗum ɗon fiw évutugol on probléme ɗon ka haray ko on noon tigi adu saɗa andi haray yewtere no waɗe faamu on yani hara wona no yewtere nde faandi ko on tigi faami joni so goɗɗo innama so hunjike Qur'ana o yejjitimo mari bakkatu ɗum ko holli ko yo rewto Qur'ana on ɓe faala wiide yo on tigi jokko rewtagol Qur'ana on faami kala ko on hunji so tawi mo rewtade o yejjitata joni noon so acci rewtade ɗum o yejjitay mana wigol joni ɗo yo on tigi hunjo Qur'ana o ɓayro joni o yejjitay yo accutu wona noon ko ɓayro o yejjitay ko yo rewto
ɓayɗo o yejjitay koyo rewto ko ɗum ɗo woni ɗum hay goto noon kadi ala hunjiɗo qur'ana sina o yejjitay kala mo rewtaki o yejjitay hunulaɗo maki no waywa ngeloba en honno wendelan humamba sa ƴetti ɓoggol ngol a humimba ara yimba ɗon ara tawamba ɗon sa hunti ara a tawatama ɗon a tawama yehi ka ɓurure ko noon nulaɗo jonniri misal ngal ko seede mum ko on tigui wakkilo rewto ber ko Allah ɗuman ber ko huñƴiɗa o wota hulu on bakkato ɗon inna joni a accita janngugol alqur'ana ma ɗaɓɓa golle goo hara memata alqur'ana on jokku ɗon wakkiloɗa ɗon wota hulu aw har ko ɗum ɗon aywa on jarama onon kadi musidɓe landiɓe ngal ɗo landal Oustaz en kadi jarama ɗen andina jama waɗugol étoile 61 ɗo woni star 61 haray mintaji meɗen ɗi naɗuruɗi hannde kadi inchallahu taala nam haray ɗe guttano ɓe musidɓe meɗen makiteɓe Allah jeeyaɓuba assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الله. نعم أستاذ نهتي عندهم. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نالاتون. مدن جاي الله. Rayko salmingol on jarnama weltano on toro on kadi yarlagol sohla ko heɓuɗen kon toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yafano en fatiɓe julɓe ɓen fo enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala okku en battane moƴƴe aray miɗo arora ɗo yarlina bolonda on fop e musidɓe hiɓɓuɓe ɓen kadi yoɓe torama yarlagol haray onon kadi on weltanama moƴƴa andintingol sira maɓɓe on seeɗa humpita jama on ko homɓe woni ɓe e fi wakkilingol suka ɓen anda jaka goɗɗo no hewta e duuɓi seeɗa jini o wawa wadde golle ɗuɗuɗe par ce que ɗum ɗo vraiment ko ɓural immorde e ɓure ɗe Allah subhanahu wa ta'ala hokki ɓeɗo musidɓe meɗen haray ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsike en lonto maɓɓe ɗuɗuɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala arsike en wawugol muññagol ɗum ɗo arsika ɓeygure maɓɓe nden kadi wawugol muññagol ɗum ɗo lontinna ɓe sifa maɓɓe ɗuɗuɓe wallahi ko suno molanago woni ko tawata heɓuɗen kono nde tawno kadi en yii battane maɓɓe ɗen haray goto kala e meɗen no yeeli kadi heɓugol sifa ɗeɗo battane yo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en o arsika ɓe o naada ɓe aljanna o hawtoyan enen e maɓɓe haray miɗo hattawa ɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo tawde mo ƴettita en yo Allah taw hara o yaafike en enen kadi haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأي شيخ يا جبران كرم سلمنا ما هلا سنجو جبون تون هراي دو ويلتنا يبتة قل دعوة إن شاء الله. أنا مسيب جلبة هراي مدو تنا بما كتب بدو الشيخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. رأيمي تنا دو ينتسو بزو دو ناتي دبي شيخ عمر بري. نعم شيخ عبد الله سو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ نهرتي عندهم. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغيري جنالاتهم. جاي الله. أي كو يتنا قولون تنجرنا باتنا يوتردن نجارنا بيها يلا أصف الجنة فردوس العلا. Amin jarama. Askan kadi den jettite hara mo yalli en mo yaafi en askan amin wurgol amma yare mo wela en amin ay ko dum marno ko mi yewta tan jarama assalamu alaikum wa rahmatullah baraji din jarama hare ko bobe ko yo wakkilo ka woni don eto ha ko witten ko heba gundo mo Allah subhanahu wa ta'ala on e teddinirta mo ka battane makko inshallah إن شاء الله هري أنجارما شيخ عبد الله سو هري نعم أستاذ هري من بدو فعلا لندي تقول دون ender mako modo mon do den o maki haray goddo no hani hebugol gundo mo tawata kanko e Allah subhanahu wa ta'ala on don gundo no hakkunde mabbe haray on don gundo ko fanunde on don gundo mi fala hebude seeda ko mi andi ko taw on tigi no gollude gollal wono dewal ka ko moƴƴagol yimbe ben ka ko wono sifa hon dum haray ko dum do mi landi inshallah si mi yimni dum non haray ko dum tigi ko wona kon ko dum mi faandi
aywa ɓe go Allah newinanayi ɓe ɓe heɓa dewal hertingal ngal ɓe woni waɗande Allah subahanahu wa taala e hoore gunndo Allah on yurminira ɓe sabu ɗum teddinira ɓe sabu ɗum moƴƴina batta ɓe maɓɓe sabu ɗum woɓɓe ko moƴƴagol e tago Allah ngon e honno wedelan hara ko gunndo hakkunde makko kanko e Allah goɗɗo ala anndude ko honɗum o woni wadde kono Allah kayen hara no anndanima ko woni wadde ko joni so tawi tunkotele makka dewe yo on tigi wakkilo si tawili kadi tele makko moƴƴogol e tagu mum yo on tigi wakkilo kono yo etto ɗum o heɓa goɗɗum ko Allah subahanahu wa taala e yafortamo o heɓa on gundoɗo hakkunde makko e Allah joni mo ɓe no udditana dambugal mo ɓe no udditana dambugal e nder ko wonɗen janngude on piiji boy e yiya e nanayi e hono wedelana goɗɗo yaforama sabu bariru goɗɗo lettirama sabu ñaariru goɗɗo Allah huntanima haajuji sabu honno wedelan huntugol haajuji woɓɓe haɗa piiji ɗi no ɗuuɗi en wata inde ko ɗum ɗo kono mo ɓe eɗo ɗo heɓa goɗɗum ko waɗanta Allah subahana wa taala gunndo hakkude maɓɓe yo Allah on ɗinoma ñande o wawana hoore ma aywa aray on jarama oustaz fota yallah yoɓ on ko moƴƴi hara ɗe guttana ɗo e musidɓe meɗen ɓen ɗo ɗen hara ɗe guttana taw yumma meɗen nene hajja fatmata ñippi hara ɗe watta micro nge sokeje maɓɓe hawnaki haray hiɓe faala hiwrodirde jama on ɗo haray inchallah on say uttanen wonɓe ɓen ko ligne ɗo ɗen e ɓaaray jama buyno nder ganam nam nene hajja fatmata ñippi salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala toon ɗon e jam alhamdulillah nam aray ustaden hetti on ɗon assalamu aleykum saden waleykum salam wa rahmatullah hajja ɗon e jam alhamdulillah modi aray mi yami yo yallagol fatude ne nani yallama yallude gafuji men aray ene yamiri yallade fof yallama aray on weltanama noon kadi seenagol yewta en fiiɓe ɗo seeɗa ɓay haray buyno humpa piiji ɗon haray emin heɓde lande buy fii muɗum hara ko tawata ɗen ɗon hara min ƴellitaki fii muɗum kono alhamdulillahi haray lande buyɗo min landa ɗon yewti fii majje ɗo wona ko duuɓi jilɓe mari ko ɓiɓɓe jelo ɓe acci haray no lufti ɗo noon wona lande ɗiɗi woɓɓe hara no lannomin so tawi hara biro maɓɓe hino wuuri hara min humpitike be maɓɓe feƴƴini kono so tawi hara yuma maɓɓe en hino wuuri nini e so tawi hara ɓiɓɓe ɓe acci ɓen ko ɓiɓɓe si mawɓe mawni fa ko kosoy min nanani ono yuma maɓɓe no wuuri hari ɓe arno fatunde nden yuma maɓɓe no wuuri ɓe laaɓe ɓe arno fatunde nden ɓe tawano wattingol ngol sukaɓe maɓɓe ɓen hono ko jiwɓe ɓe atti jiidade ko ɓen noon janɗi seeɗa kono fof ko fayɓe tigi tigi on ɓe mari par ce que ko 2005 ɓe jombi sonnajo maɓɓe arno mana fayɓe maɓɓe ko fayɓe taw kono fayko maɓɓe gorum janum ngun o muutike huñjegol alqouran alhamdulillah rabbil alamin ɓe mari suka bengoto maɓɓe moɓe wonka galle ɗon on no gayni honjade alqouran alhamdulillah hiɓe mari toon worɓe jowo ko kanko woni hakkundejo on e kotiraɓe ɗiɗo e miñiraɓe ɗiɗo ɗum mari kadi jaajiraɓe jeego jaajiraɓe honno e ndelan ɓen ɗon haare ko ɓeeɗo babe maɓɓe mari ɓiɓɓe jeego suddiɓe e ɓiɓɓe joworɓe mi yamirita mi jiiɗi fof toon yarlagol en fof e kala jentitiɓe ɗo kadi hara yallah subahana taala on jettoto si Allah mi yettinenole ɗen fof si Allah jeeɓo jarama noon kadi jarama wonare jan wattude micro e juuɗe ɗo ke jeeyi abdallah inchallah ok abdallah nam ardieng haray on jarama o weltanama noon kadi haray min kadi mbiɗo yettina ɗo nulal immorde kotiraɓe maɓɓe musidɓe maɓɓe wontirɓe hella belgique e nokkeli buy ga e haray ɓe maaki haray ɓe weltanike cheikh oumar bari e fi ɓanganduyi koɓe ɓangini kon ɗo e haray kadi ɓe maaki kadi ɓe weltanike jama on fof kala wonɓe heɗitade ɗo e ɓe ala heɗitade ɗo e heɗitoytoɓe ɗiɗo message ji haray ɓe weltanike jama on fof e batte golle ko waɗi kon e fi battane oustaz Cherif on haray kadi hiɓe toraniɓe yaafuye hiɓe tori kadi julɓe ɓen fof kadi haray inchallah kamɓe ɓe guure nden hiɓe ɗon haray kala ko musidɓe ɗen e julɓe ɓe wowi hollude oustaz Cherif
haray ha joni kamɓe ɓe ngure nden hi dambuɗe no udditi haray ɓe wawi hollutude ɓe inchallah haray no ardi gonɗo nelal e ceerno Sadou Diallo wontiranɗo e sengo Belgique ɗo ko wiyete ɗon Anvers inchallahu taala. Naam haray ɗen guttana ɓe musidɓe meɗen ɗo inchallah ɓe makiteɓe ɗo ɗen Kaba Sala assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi on jarama de. Naam Oustaz en heɗiti on ɗon inchallah. On jarama de Oustaz, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara men nani makuji mon ɗin ɗo ara min kadi ko jarnugol noon duwano on ara yo Allah on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi o biographie ko waɗan ɗon en ɗo ara nde fatunde ɓeɗo nde tuusi boyi kono nan ɓuuri tanƴinade wa jeunesse on ala aray komi torotto jama on minen jeunesse on komin ɓurtu wakkilade aray Allah on inno yaafo shaykh ɓe feƴƴimɓe ɓen naada ɓe aljanna aray on jarama onon kadi Allah on yoɓon jotti aljanna. Assalamu aleykum. aywa musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo gandi haray jonde men juuti moƴƴa haray ko ɗon ɗen hattude inchallahu hande saabu noon haray ɗen gandi haray ceernoɓe ɓen kadi programme ji no ɗuuɗi haray si tawi juma on kadi jaaɓi haray en e juma arowo kadi inchallah haray oustaz o weltanama fota fota haray ɗon min tori Allah yo Allah ɓoyi noon hakkude amen o andina men wonde e meɗen hani jokkitagol programme ji ɗin wono yewtirɗon ɗon inchallahu taala haray meɗen duwani on meɗen weltani on meɗen jarni on onon karama koɓɓen fof e min tori Allah yo Allah okkoro men nafa moɗon ɓuuri ni e okkora men kadi courage janngugol hara wona e ɓattagol on tun hara heɓari gandal e juuɗe moɗon inchallah haray musidɓe meɗen gono tori on kadi onon karama koɓɓen ɓe maki haray ɓe tori on yon andutu kadi winditangol en defte saabu noon haray wono sifa nde mayde Oustaz Cherif ɗo si tawi hara ɓe windi defte ɗum noon kadi haray wallitoto jama o moƴƴa kono haray ɓe tori on onon karama koɓɓe wattugol yiide ɗum ɗon fota fota en toriki Allah Allah newi inchallah. Allo joni Cheikh Abdallah. Naam. Joni haray min nani makuji ɗi min weltike min du'ike wasiyoto ono sukaɓe naam o ɓeyo inno kayen kadi wawa Oustaz Cherif inchallah haray enen luttuɓe ɗo ɓen koyen ɓeydu wallidirde ɓeyden jogondirde ɓeyden honno e ndelan hawtinde golleji men ɗin haa ɗi wawa yaltinde haray e buyno eɓɓa fiɓe ceekuɓe men feƴƴi wono Oustaz Cherif ɗo wono Alhaji Boubacar Kankalaɓe wono Cheikh Wuri Simanteri Cheikh Mamadou Alpha sifa feƴƴi ɓeɗo fof feƴƴini siɓe acci ɓe gureji ɗo honno e ndena haysi en wata waɗande ɓe gureji maɓɓe ɗi goɗɗum kono ɗe wawi waɗande ɓe kamɓe kaɓe Allah on waɗaɓe baraji e nder muɗum inchallah haɗa programme on no fokkkintinede min halfine ɓeɗo hollita on feƴƴina noon en hewtina noon en jama on inchallahu taala haray ko saɗi moɗon ko tooli eɓɓaɗo si on programme eɓɓaɗo ɗon ɗumannama on hewtinte feƴƴina noon en e jamaji ɗin si Allah o newni haɗa meɗen cippi fi on programme noon e nder ɗe balɗe ɗo si Allah o jaɓi inchallah on jarama Oustaz haray dammugal ngal no udditi inchallahu haray miɗo tañini tun haray hejja no marno ko ɓe maka fi muɗum kono haray ba jonde men juuti inchallahu taala haray e inde équipe on ɗo haray kala ko tawata golleji fi dina kan no weɓita haray minen ɗo meɗen habbiti haray ko saɗi ko tooli ko lawol kisal inchallahu taala haray on jarama fota assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu am Cheikh Issa onon kadi on jarama yo Allah yoɓon ko moƴƴi waɗa barke e ɗiɗo yanguiji o waɗa barke e juriyaji ɗin o arsika en kadi gollal ngol hara ko fi makko kanko Allah subhanahu wa taala haray ɗo weltana fota hiɗon jarna yo Allah heew en o reena en fof o ayna en o waɗa e yangantoɓe kaɗo din hara koye hoore fino Allah welto hara wona yimɓe ɓe mantu inchallah aywa jazakumullahu khairan Cheikh haray inchallah aywa musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo jonde meɗen nde woni hattude hannde kadi wono nanirɗon noon inchallahu taala
hare yontere hande kadi hare ɗe gandintina ko wonno ko technique hande kadi ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi cheikh mamadou aliou bari cheikh alpha mar diallo e musidɗo moɗon abdoulaye diallo wondude cheikh issa wontiranɓe en sengo guine conacry haray ko wonanno en ko micro ko oustaz cheikh oumar bari ɓen toro allah yo allah holan ɗon hokku en e jemma moƴƴo yo arsuku en tawede oɗo juma ɓe allah muyaro kadi yo tawoye juma aroyo o allah ara ko yaafaɓe si ƴettita wa salllahumma wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء This session is no longer being recorded. All participants are muted. Q&A session is over. وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب